Okay, okay. Morning one. Ah, dali. Dapa oh. Okay. Nana gyud. Nana. Ang cellphone wa gyud na sunog. Ah. Iya mapiso rin yan ba? Iya sa apiso, lumosok, abakat, aniya tambal. Aniya tambal, pito ka ma, aniya tambal. Babalik, alas 12 iya pabon kinakan, amo akam solopen di, amo solopen na heya. Masay sulod. Wow, kalamis pa kalamis sa inyo pa mahaw. No, dili lugaw. Okay. Amoy suri-suri na ila. Suriso, bakto ba? Mahaw. Pagkalami sa sudan. Oh, kuya, mau na nag-eskwela o sa. Ah, nag-eskwela na. Amaw na sila? Ah, imong mga bata. Ah, kalami sa inyong sudan oy. Be. Okay, nakapamahaw na gyud, no? Nakapamahaw na gyud.
Mayong pagpamahaw. Oh, mahaw, mahaw. Pamahal ka. Yes, nanagyod no, lami sa pamahaw oy. Oh, lami kay pamahaw. Salamat kayo, sir. Oh. Pastilan pagkanindot. Oh, ang sod, ang sod. Ah, naibuwad, naitlog. Oh, pagkalami, napagipan. Salamat, sir. Oh. Mahaw. Mahaw ta, mahaw. Salamat, sir. Sus, pagkalamis, pamahaw na to, aniron. No? Ah, buwad, way suka. Way suka. Tanakaw lang. Basta kaon lang, okay na. Ano tubig? Ay tubig po. Oh, sus, purpina. Oy, gracia, gracia. Sige. Bye-bye, Oh, napo diri. Dara day, oh, sige. Tago man si Inday. Sige, pamahaw na mo diya ha. Oh. Sir, mga sir. Sige, sige, salamat. Oh. Salamat, sir. Sige, salamat. Kamu diha. Mahaw. Salamat, sir. Sige. Mahaw.